Assalomu alaykum bardor aziz, planshetoyi модели нав омад, моделое ки бидану хабу чизи нав омад, партия навуш омад. Ана хоб ём клавиатура дора 32 гигабайт, оперативкаш DI, хоб батарея 6000 мАч. Так, Android 10 қати кор мекуна, экранаш 10 размериш, ана камераш 13 пешиш, қафош 16 мегапикселай. Хоб нархиш 7500 рубл. Да комплектиш планшетай, коробкашай, чихолшай, клавиатурашай, ана чихол дора, клавиатура дора, планшетай, зарядкашай. Хоб нархиш 7500 рубл. 7500 рубл 32 гигабайт. Баъд дуюмиш медиакомай, медиакомиш иш оперативкаш единственный фарқиятш дарам мея ки и оперативкаш 3 хоб дига ҳамаи параметрош ҳами хелай Android 11 қати кор мекарда, единственный бо фарқиятш дута фарқият дошта оперативкашу Androidш 11, оперативкаш 3, памятиш 32 гигабайта, 4G плюс қати кор мекуна, сим карта мебара ҳар дуи планшето, нархошон як хелай 7500 рубл, гарантия доран планшето. хоб иш фақат чи дора, клавиатура дора, ана иш медиакомш ва подставка дошта, клавиатура, подставка, зарядникш. хоб нархиям 7500 рубл бародаро, марҳамат кунед, магазини арзонмарки шаҳри Москва, метрои Сходнинская, авиакассиам дорем, ҳамин номеро да метавонед занг занед.